tugatera tumeze nk'amadubu afande we ibyo byarabaye icyabaje n'ukutaruhari. Umugoroba mwiza kuri mwese bakunze bacu batuza Rutsinda TV, twongeye kubasuhuza tubarekera amakuru yacu uyu munsi. Turi ku itariki 8 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka 2025. Niwe mwanya mwiza, ni amasaha umenyereye kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino mu karere, twibanda musozi miremire mu ndetse no mu bindi bice bigenzurwa n'ihuriro rya Alliance Afrique Congo F23 ndetse n'ibindi bice ikomeje kugenda yigarurira. Ari makuru tugiye kuba tugarukaho, twagusana kwa subscribe utarayikora kugira ngo uzaza bikora bikorohera kubana amakuru yacu tukimara kubashiraho. Ingo zigenza amakuru tuza kurambura, turakutira musozi miremire mu tubabwire ibivugwa aho havugwa abarundi bakomeje kushinga ibirindiro hafi n'amadubu, bakomeje kwigiza ibirindiro hafi n'intare zasarangwe n'amadubu kuri Nyamara, ndetse tuze gusoreza n'amakuru yacu mu bice byinshi bikomeje kugenda byigarurirwa n'umutwe wa AFCM 23. Uyu munsi musozi miremire murenge hiriwe neza, abo twavuga n'imbone zacu nuko imisozi miremire murenge hose ahagenzurwa n'amadubu nuko hiriwe neza ku munsi wa none. Tasasu ryavuze mu by'ukuri byo gushimira Imana iyo hamaze kanga intasasu rivuga hari agahenge tugashimira Imana kubera ko kari agace k'umusozi miremire murenge kigarukaho kagigwaho ingaruka z'intambara nyinshi z'urudaca. Buri munsi yose habaye intambara, kandi burya intambara uko ziba ndeka zibushukana n'abantu, ariko iyo hamaze ukwezi amezi abiri ntasasu rivuga tuba dukwiye kubishima Imana kubera ko ako gahenge kaba katanzwe n'Imana kugira ngo abantu babanze bahumeke. Rero uyu munsi mu by'ukuri ndetse ni ku munsi w'ejo niho hageze abarundi kuri Nyamara. Kuri Nyamara kuba hatahazi ni hafi n'ishamba rya Bijabo rigenzurwa n'amadubu n'intare za Sarambwe. Kuri Nyamara niho hahoze hari etat major y'umusaza General Makanika igihe Kamombo yari ituwe. Urumva bavuye ku ndondira za Kagogo ndetse n'iraza Nyakirango hose, ku ndondo zirandondo z'imbere baraza za Kirumba hose, baraza baja gushinga ibirindiro kuri Nyamara. Ibyo byose ni bwa bushotoranyi bukabije bwa leta y'u Burundi bakomeje kugenda bimba imyobo ahantu hose, ariko no hari abashinze ibirindiro kuri Nyamara ni mu mwinjiriro w'ishamba rya Bijabo rigenzurwa n'amadubu. Amadubu ntabwo azabaheza amahoro, ntibishoboka kubera ko hari ababinjiranye cyane. Kuri Nyamara na ahantu mwirango, uri kuri Nyamara uzurangiza irango ryo ku musaraba, kandi uri ku musaraba uri mu myinjiro kera ya Bijabo. Urumva aha kuri Nyamara bagiye gushinga maka aba barundi. Ni imwe mu nzira ikoreshwa y'amadubu avuye mu Bijabo, kuko urebye kuri Nyamara iyo ugiye mu Minembwe, iyo uvuye mu Minembwe antushikira hambere kuri Nyamara kuva mugere mu Bijabo. Urumva bashatse kubasepare, amadubu ari mu Bijabo n'ari mu Minembwe bashatse kugira ngo bayaje hagati. Amadubu ari mu Bijabo ntakazamanuka mu Minembwe, n'amadubu ari mu Minembwe ntakazazamuka mu Bijabo. Iyo niyo systeme abarundi bashakisha gukoresha kuvuga ngo baje gushinga ibirindiro hara kuri Nyamara. Bashatse kugira ngo basepare amadubu ari mu Minembwe n'amadubu ari mu Bijabo, ariko byose turizera ko amadubu azana kubakorera umutwe ntabwo babemera, baraza kubavugutira umuti ntabwo bemera kugira ngo bature hara kuri Nyamara. Kuri Nyamara kuya ko bazaba babinjire cyane mu birindiro byabo. Bavira ku ndondo bari basanzwe ntawazo basheganya, bari bahatuye bavira kuri zirandondo z'imbere baza gushinga ibirindiro neza kuri Nyamara. Hano mwirango habaga etat major y'umusaza General Rukunda Michel Makanika. Izo zose ni bwa bushotoranyi bw'abarundi aho bakomeje kugenda bashaka kwigarura udutope twose, hanyuma bakomeze batere bagaye ibitero ku baturage batuye umusozi miremire murenge. Ibindi bice nuko byari byiriwe neza, haba Minembwe yose ndetse no mu nkengero zaho za Rugezi. Kuri ubu ngubu ni amahoro tuvugana, ndetse ugahoruka za Rurambo ahakigenzurwa n'amadubu hose ni amahoro n'umutekano. Muri make ikibazo gihari n'abo barundi bagiye kuja kuri Nyamara hegereye cyane amadubu atuye mu ishamba rya Bijabo. Ico kibazo kiri mu misozi miremire murenge, ariko ibindi byari bikimeze neza, byari bigituje. Reka dusimbukire kuri intambara ikomeje guhuza ingabo za Republika Demokarasi ya Kongo n'ihuriro rya Alliance Afrique Congo F23. Uyu munsi habaye intambara itoroshe, ariko ihuriro rya AFC riza kwigarura uduce tune dutandukanye two muri territoire ya Shabunda. Sana nuko kandi baje kwigarura utundi duce tune dutandukanye, aho bakomeje kwigira imbere muri ara amashamba, bakomeza guprogresse babohora abaturage bagowe bari mu karengane ka leta ya Kinshasa, ndetse tubibutsa ko bajya bacancuru wa Barakwente bazanye kugira ngo bafashe mu rugamba bahanganyemo n'ihuriro rya ARC. Barakubiswe cyane mu bice byanzibya n'ahara muri Shabunda, aho bari baje ku Cyumweru. Niyo ntambara ya mbere bahuye nayo yabahuzaga n'ihuriro rya ARC Alliance Afrique Congo F23 MLDP, bakaza kubakubita cyane bakakubitikira baza guhunga,
ndetse bavuga yuko intambara bahuye n'abitaje kuborohera, basaba leta y'u Burundi na leta ya RDC kubahiriza amafaranga yabo bakisubira iwabo kubera ko ntaco babapfira. Bari babazanye babizeye yuko ari abasirikare bazi igisirikare. Ni mu gihe Perezida w'igihugu ca Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Antoine Tshisekedi yagiranye amasezerano na mugenzi we Prince uyoboye nyine bari abacancuru, bakazogirana amasezerano bakaza kuborohereza ari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ngo babafashe mu ntambara bahanganyemo n'ihuriro rya ARC, ariko bakaza kubitika cyane ku munsi wo kucumwe uko bakubititse cyane. Iyo ntambara yabahuje bahuye nayo ibahuza n'ihuriro rya ARC, ariko bakaza kubatakariza cyane bakaza guhunga. Urumva ibyo byose leta ya Kinshasa iri kugerageza kubiraza bitsindwa, yagaragaje amadrone byaranze izana abacancuru nabo urumva ko barataka ko baravuga ngo bahize amafaranga bisubira iwabo kubera ko ntaco babapfira. Ihuriro rya AFC M23 rikomeje kwigarura ibice byinshi, n'abo bacancuru bari bizeye ko bazabafasha muri no ntambara bahuye bari guhanganamo hamwe n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo AFC M23. Rero muri make nuko ihuriro rya ARC rikomeje kwigarura ibice byinshi muri territoire ya Shabunda, n'abo bacancuru bari bizeye imbaraga zabo nuko batsinzwe, barakubititse cyane mu by'uko intambara ya mbere bahuje nabo n'iri huriro rya ARC baje gutsindwa cyane muri iyo ntambara, ndetse bagasabisha ko basubira iwabo kubera ko ntaco bari gupfira. Naho ibindi bice byominembwe nuko biraye neza, kandi amadubu n'intere za Salamwe nuko bakomeje kwigira imbere, bakomeje gusonga mbere bakubita umwanzi bamukubitira kure kubera ko bemeye ko batazemera ko abakongomani bahirana agahinda. Uyu munsi nabonye video imwe irambabaza, bakubita umugore bamuziza yuko ari uwo mu bwoko bwa Moise Katumbi, baramukubita mu by'ukuri bamwambura ubusa imbere y'abantu mu rubaga rw'abantu. Umugore baramukubitagaza aho bamwambura amahuzu yose, hafi kumwica hariho polisi hari abasirikare. Ibyo byose ko karengane niko ihuriro rya AFC M23 ryagusiga ngo rigwanire abaturage ko mubuza gutotezwa, bareke mubuza kwicwa nabi kandi bafite intwaro bahagurukanye ngo barengera abaturage. Rero dukomeje gushimira intare za Salamwe, dukomeje gushimira amadubu bakomeje kwigira imbere babohora bari mu karengane kuko twoheranya agahinda, ariko kubera ko amadubu n'intare za Salamwe bahagusiga ngo bagwanyirize kure ikibi icishaka kwica abaturage, ishaka guhungabanya abaturage, ishaka gutoteza abaturage, tuzakomeza tubashimire kandi tubari inyuma mu byo byose bakora. Mwari kumwe na Pacifique Kamunege ugenda ubagaza amakuru y'akarere. Murakoze.